Laingot kinongnya cycle kejela kelawan rakna bat buram haka bakili okur mar arteli kita kema haka jingyakun haka National MTB Championship kaba arpau kebala penlong daka Haryana Cycling Association ha Morni Hills Panchkula kebadan haka jela Haryana. Kini kejing ko nya cycle kelas sedang naruk arpu praterik haduk kalai pui terik uleber arajar arpu sau haga bakinong nya cycle nakeleng kejela junggeri India kele shim benta ban pnia kesap bat kejing tebet nya cycle jungki haki kerdan boper kakenhuan kabasan ngut na Meghalaya kelalit bani shim benta hapok kejing alam jung presiden ka Meghalaya Cycling Association uba lening es baria bakinong nya cycle kejela kele okur sau teli kita kema Kevin Lingdo ulai okur arteli kita kemarupa haka youth category XCO time trial bat ka mass start. Kat bau Aaron O'Neill Karpuri ulai okur ya kata kemaksiar bat Titus CH Marak ulai yo kata kemarupa haka downhill elite category. Nalor kania ulam bormi pawa ulai yo kekerdan kebesan haka XCO junior man category bat Fabian Khalad ulai yo kekerdan kebahinyau haka XCO youth category. Ka Meghalaya Cycling Association keladap da kejingkemen bakani kedegesian kebeningkong ya kejela. Bagan ya okor kita kemah kelumpung Yakob kabahe bat kamtam habau Titus CH Marak baru Aaron Karpuri. Kiladon haka top ban ya adet isim benta haka Asian Continental MTB Championship kebenong ha Malaysia nadok ka praterek hadok ka kadar tergu Jemang arhajar arpusau.